Na ovogodišnji, 5. po redu NLB Organic konkurs, prijavljeno je čak 56 projekata, od kojih je u uži izbor ušlo njih 8. Prvi finalista koga smo posetili je Marko Stojadinović iz Grgura, pored Blaca. Nalazimo se na gazdinstvu Stojadinović u staji koja broji nekih 20 muznih krava. Prva grla smo nabavili 2006. godine, uvežena iz austrijski simentalac. Pored stočarstva bavimo se i voćarstvom, gde brojimo nekih 5-6 hektara pod šljivom, hektar pod jabukom i oko hektar pod kruškom. Što se tiče voćarstva, radimo malo i prerad. Moj otac je se ovdje doselio 74. godine, iznad Lukovske banje je rođen. Ja sam tu rođen, mali sam bio kad smo se doselili. Ovdje je bilo poljana, ništa nije imalo. Naše gazdinstvo broji 5 članova, ja i suprug i 2 deci i svekrva. Organskom proizvodnjom se bavimo s obzirom da je ovo ruralna sredina, ne toliko zagađena, nemamo nikakvo prisustvo velikih saobraćajnica, neke jake industrije, znači pogodno je mesto u suštini za organsku proizvodnju.